Good evening, Ma'am. Kurumjari Northeast Window TV ki dialogue ta meeting ta biri ba puno putaram na okchiri. Ngasi ke khoi ki thamjari ba dialogue ki topic si Kangpokpi is not land of Kuki Langmei Naga Council. Akoi recently ngarang hansi October ki tarik kuntra da laurok pantha lo silak pa ki haiba tare akoi gi Langmei jati gi chahi kuding ki dum pangthokpa haiba tare charangnai festival si khoi nimitar uni chup ma chathaga ba masidai sida chief minister na khoi gi masi festival si yaung na bai da makta khoi gi maitai gi minister sing maroina khoi gi chief minister da particularly haiba tare masi yauba yaroi khoi gi senapati si Kangpokpi si akoi power kanda si senapati chat pe lambi se power kanda CM sene lakpa yaro haiba gi mawong ni thamni si wafam ni ko tu na thamakpani ko tu gi saite gi masida kari gumba hairi ba warol si gi mayok ta chat patara gari mase tholak pa afata punam ki daita chief minister masana pugadabni haiba gi akan ba warol si thamai loina na akoi na center da su masigi da akoi na apilam tawe haiba tare ko tuna masi laktana bai damakta chief minister de advice to wena sumaina piri masigi against ta amuk akoi gi langmai naga council gi site gi Kangpokpi si kuki gi lamnate makoi ne hekta tawning ba tawbo yaroi stone khara khinjilaga nung khara khinjilaga na kuki gi area ne haiba yaroi kuki na sumaina tawbe thawong si ganing de habe pose phung do at the same time koi gi united naga council gi site gi sumasi gi ganing do pose phung do re haiba tare maram aduna akoi gi lamda masigi kano haiba chief minister even though he is belong to a bete community oiza taraga su chief minister se akoi gi lamdam sigi Manipur sigi ama khaktani mana chief minister se adara chief minister se tungan ba khoi gi Manipur gi mafam sida any akoi event na tagini thauramam gi damakta satpa matamda masida satpa yani yaroi kana sumaina thamjilakpa ta terms and condition ga organization amana sumaina lakpa taraga di masi hekta yabra masida akoi na kari befitting action dokhat pa yai se sum akoi continue to holaga thamagadra haibna chingba swag areas angle sida khana nene jana bai damta pukhacha bang asigi khoi gi topic ni khana nene bise saru yabi na bai damta khoi studio do jileng sin lai bire han badai kai khumna jero panelist pabung posangu sonamani social activist oja taram nok political activist pabung taram nok cheri thank you so much pabung mathang leng sin lai bire base Dr. Haobijam Getajen political activist oja Getajen musu taram nok cheri loina na khoi gi athung matam na join tawbirani ahum suba panelist si UCM General Secretary and Thawai Pubiri ba Shanta Nahakpam ahan bagi say jagi ta jana lakchire ge hoji matik am khak soina introduction da highlight tawje ki bresum lakchira kanda laibak sigi minister amana maru chief ministers na Manipur gi any tongan ba thawdo wa thok mafam kanom thok matam da Manipur gi tongan mafam sing haro any district ka chatpa matam da satpa yani gyaroi madu gi daita kaina sumaina khoi gi kotu haiba organization sina terms and condition ga thamjila kanda masih tolak pa apa daita na pugada bani kaina haina singba sumain thamai haiba tare eri sai matang ki doina khoi overall ahan beguna thambiyo jaita jen ahan bada khoi north window yang biri ba Manipur ja khoi ka knusari wena ngasigi sugum na bakra na selection biri ba panelist khoi tamo Sonamani wena ngasigi khoi Shanta Nahakpam laktri wena khoi khosoi biri ba Surbala Mairembam amadi hon staff khoi ka knusari Jan Surbala si kano ne koina thoina hena ngai wai lu lo de ko tu si koina mamang de koina sahi amaga tha taruk almost tha taraga nipan mapung phana chatharak padugum ba kuki lament tu hanba drug mafia kangbu gi terrorist ki lan hai tare ko ai misam civilian hat padugum ba am sathi ba lan si dai khoi tangai phana ko tu na kai ro lori ITL ma kai ro lori odagi magi keso on de gi lei ba magi lei ba frontier wing ma am na kai ro lori gi ha ba ji khoi amu hangana yengdraga su miyam ya khana report amani kotu si koina sun yamna koina phone namadi loan habi yabada moise mi kidnap tabangami mi phabangami mi thadok phangami mi hat phangami drug ka ba to moida ngasagi dum ngaru pi thambangami am terrorist mayam pasila kana micham halan bangami adugumba ngamba group singi manungda moisi ngasagi nganglu pi le ba da adugumba Kuki gi singi oiba mogi frontier wing amani hetare kotu siko yam sathiba isi actually Manipur lengak ta gi su henna moina ngasagi power park le bagi mo man ba hetare ko ngasagi moina ngasagi mamang da su khoina khudam ai gi icham jaba civilian ko gi army gi exam thaba chap matam da soi dina Kangpokpi chang hibadagi pha raga lai hibadu bangang ahum manung da amadi samra final rescue to ya matung da ani du ngasagi kotu na dum yam phajal kala thador hetare ko adu mona kala thador posi
without condition da koi tawra na tawra ha madi afo pot ma da mon haisi center ga mo kai gum condition khari yana bagi matungina thadok pani ga na mo na dum phone haibu ngam ba magi cheron thokre ko abi targa di kotu si kyamo sathi gi kotu si mo da mi phama ngam bagi mo da lai ransom tan ngam mo da right lai adagi mi kan ngam mo da right lai adagi den mi halu haibu gi power pi su mo gi dai mo gut lai ko adu mo da adu mo se frontend wing lo go da ya ta kana ngasagi terrorist ki thok tawriba thong thwa tawriba mayam dugi ba madugum ba sagi key holder hai tare ko advisor gum magi pota mo je lebo ina lo da ba question ma la ine ko na se yam nuai tabasi ko na point la chira kan da liang mai na council gi ko gi ngasi pressman thok ko nga pressman thok ko u gre ko gi LMC na thok pa ko gi kotu gi thong thoda da naga sim mai hono saw he ba magi pressman thok ko u gre ha ko liang mai fruit ki magi ko gi loroi kumai ama oiraga kogi chagangi yaw bai dar ko lakada chief minister ji chief guest ga bai dar ko adu chief minister ji yaw hanin bagi baton to to yaw am lakuma tam da Kangpokpi power sat pa yaroi haibane natra ada gadi Kangpokpi power sat matam da madu thokpa phad daita je masana puja ga dawun haibane ko that means sarkar ni ko threat rise chaw ga government amada government samada chaw lebaki oba chief minister amada lebaki government amada home department gi leiba ekoi missionary mayam adagi MLA minister mayam chief minister hwariba Manipur gi leiba ngasai gi adugum government chimagi leibak si sasan toriba adugum ba official calling makta chief minister da action toba chief minister threat to wai diru yaw edna ko adna mapi amada threat to wai je ekoi tasingna Manipur lengak sta leiba adugum ngasai gi officials khudum to threat to ne ekoi lawre ko adni haju nei films de koi na ngasai gi kai gum chief minister na Kangpokpi power ga chapa madam da thorpa phal daita khuding maksi masana pujo dom ni haine adi chief minister je hat ka bani metro phone hat ka bani na ta na phone na buso ga bani na ta na phone na whatever phone na kai gum khar taw ga ba jimo phone na haira bani ko adum ba haiba ngami ba kotu gumbagi ba posak sidi da Manipur lengak na mu kai dare ko gi adi kai gum da ko gi khandana haitare ko ngai ba du kai ta ko na chungdana ga tumin le thobo ji ang ko pot mane ko hadi madu kotu na du haire na kotu na madu haire na government lo ko phom to action ma lo khot na bar da government action ma lo khot ni intention ma phom to ko le tri ne ko asi yam ngai pot mane di ojalaga mu center da ko da ge bu chief minister je Kangpokpi power chalang ga na mu che thai ne ko hai ne ba da di sai ya center ga mu kotu ga center ga mu kuki ga bu suli kari internet mo da kari ma kai legi ha ba se ko da du na miyam da ma se khang por ma le ko sai ya sa di jon chuno ne Surbala si kotu na to ba lam hen tu ma tharok si di da se na ai koi leba amagi mapi ma ba oi ba chief minister da ba ko threat wai si sta ga to nga le tre ko adagi hen to na mu mi cham civilian me ma nga si nongoi pai na terrorist thok to na terrorist mak ki thong thola lo duna mi cham hali me am ji da si kotu na kai ro lo ga ko khanga po ni adagi hen to na magi kuki in pin lo ro ITL lo ro chusampura ti ITL se pura mo kano ne ko gi ngai gi pura big boss ni mo ji ko don gi ngai gi mo gi tongan ba ngai gi yam chaw ba du mo ngai gi ko gi India da hara kana ko gi Mumbai gumba dagi to city so sin hara kana ko gi koi bhai gai do bhai daga giri gai do ko gi don ko gi gunda gi to me am du gi don hai tare ko don adu me am du gi ngai gi leader ne ha da shul la hai tare ko ITL ko action lo ro ji yam na biggest quite the chaw ba du ma Manipur thoi ba conspiracy Manipur thoi ba khushim ni lam si da koi kana kai ro lo ge ha tam da sagi ITL ko mo ko tu mo lo ro si da mo ka dore mo na yam ji amuk maru ina mo ka dore political wing na nga le sai MLA tara nga khala ini ko ana mo jing si kuki MLA tara including sagi le ba kotu le riba dagi ITL le riba mayam ji ba ditini om kuting mo sidi ko na masi sarkar masi para tambi bamdi matam oirabani ko adu bu kari haina mo na khanmano kari internet mo da kai leibna badu madi ko ju yamna masai areas di da kai khar leiri adu bu sai areas ko hajini di sai gi lei film ji matang da ko na phone na government gi mayok to challenge to report ma ko adu da sai gi government gi oi bang sai gi any kind of way ga thok da na sai gi ko tu na ha bo way da ko na silent spirit na like tu mina yeng lai mong tasin da ban mong da lei ba si ko ma sin wai to por ma ne ko an lu le ha ba sim tang di lu le ha ba sim tang di khang ma lei ko ne ko nga na chei cham cham na hawra me na mo gi national highway sing si da cho ba ko gi se president me doni me ja gi pot porak pa
लाख की पोचे मैम मई थादोखिबा अदगी अतो अतोप ऑयल टैंकर नोय कासनगिबा अतो अतोप ngसाई vehicle मैम मई थागिबा तता मैम मई थागिबा की कोई रेकॉर्ड लेरेको मतमो दि ngसाई पुलिस ना मदु कन्मंग ngambagi प्रोटेक्शन तोबी खुलुंग चाबी कोई पिना हिदबरा खंगदे ngara nahan लोशलगा ना कोई बोम ना होरगा कोई कन्म पोकनाव बिनो लोशलाइबा कनो कोई इतै इपाई पोरम ताइना अमोय हजिक ngara nahan कंगपोपी द तमो अंकल चिकुंबा मुगदान गुंबा चिंगदाव का याव होराबनिको लोरे मगी लाइफस्टाइल जी हजिक कोतुजे लास्ट अंकल चिप तो सिंगर अबनिको मुगदान ने सिंगर अबनिको हाथि जांगजे अदुगा अदुगी अंकल चिप मुगदान असापो चाना खर चिंगदाव पोतु पुलिस ने रेस्क्यू तोरे हाय तमको अदि अदुक चाव मणिपुर की लेरिबा प्रेसिडेंट इंटोरी मीडिया की लेरिबा लाख निफु की लाख यंखई की करोड़ की पोत मयाम चिंगगिबा किने तो पुगिबदुदी फानब रेस्क्यू तोनब लंबिदी कोई होना बिदबर खंगदे अद ngana nan kangpokpi da khogi अंकल चिप का अदगी खोगी चाना खोगी हवाई मंगल मुगदान मुगे खर चिंगदाव बंदम द पुलिस ने रेस्क्यू तोवे हायबको अदसु याम फै तमको अदो मगी कोटु गुंबर त मगी लाइब कोकी की लाइब मो ता बोंग सिदि मोय लास्ट अंकल चिप का ले जगा चिंगदाव शना गुंबा अदगी की ममन अतांग मयाम दि चिंगदाव अदे तमो ममांग पुलिस थागले दि ममांग चिंगदगी मयाम दि कलौदबा नांग अंकल चिप कुम लेस गो चिंगदाव द साइगी थागले मणिपुर पुलिस वी अप्रिशिएट कोटु सी त सेना हारगदि कोटु सी याम खोगी लास्ट अरोब द कोटु की लाइबा साइ पावर से खोई लास्ट लेस गुंबा अंकल चिप कुम लाखरे तमको चिंगदाबियो मोय फंगदो एरमसु जायको होने बियो तबो मणिपुर लेगा की चीफ मिनिस्टर अमदा फोंग सिंगनर पाइसदी मसे नुवाइते अदना मणिपुर की लेरिबा कांगपोपी द लेरिबा पुलिस स्टेशन कांगपोपी द लेरिबा पुलिस एसपी को मणिपुर चीफ मिनिस्टर द फोंग थ्रेट तौरकान द कांगपोपी एसपी ना करी पकुम बिबियो ना हबदो खोय दुस खंजनिंगी को खंजनिंगे दुना लोसी साय याज द खोय हमको खरनिंगाय लेत्रे एशन को चन शुबला खोय हमको खरनिंगाय लेत्रे चिंगदा कोतुज न तौरिबा आइटिलम तौरिबा कुकी लमेन तुयन बा ड्रग माफिया टेररिज्म तौरिबा थोंग थोदा जिंजे मसे खोय मखा तना अगेन सुम हाइवे बथौ ताद्रे को अदुबु पनवेल लेथुदरा लास्ट मोजे लेस गुम अंकल चिगु ताइदर हाइ स्टिल लोरा बनि वरिसि को अदुना लास्ट को हाजिनि से चपचान मसी त सेंगना तागदि त सेंगना थ्रेट गवर्नमेंट तो थ्रेट चीफ मिनिस्टर तो थ्रेट तौरबनिना मदु छिंगे बाबी केन खोंगन बना तगना अफमो ओइ हाइ वार्निंग तौरबनिना कोटुगी बतकता लोग एक्शन नमगे मतुंग नमोदे एफआईआर पालकान द मोजे चपचान कोटुगी लेवल लीडरशिप खुदिं मोजे फाम संगी पुनम संगी लो लेन खनम संगी लेबा मगी मपी पा ओइ बदुगुंबा रेस्पेक्टेड मेंबर अमदा सगी फोंगना कईगुंबा कांगपोपी फाव चप तारगदी मदु थोपा फदाइ त खुदिं मसाना पुजोग हेतागदी मसी त सेंदागदी मसीदगी अदुम अखोई एविडेंस लेत्रे को अदुना मसी मागी कोटुगी मथक्ता चपचान लोग एक्शन लखला कांदा कोटुगी मदुगी सेना लीडर खुदिं मेंबर खुदिं लोगी मतुंग ना फा कान एफआईआर पालकान दा थुना फाग दबुनी हाइबजे आमला थमसे ओके ओजा याम पसन थबी ओजा थैंक यू आई पाबुंग दम लाक्चगे पाबुंग कमाई येंबी ओजा रे ताजन पसन थमी खरे अखोई कोटो हाइबे एपेक्स बॉडी से ऑर्गेनाइजेशन सिना ममांग तक लम जतै सुमोयन तौरगा लाकपसि अखोई लेंगाक मखुतगा हेक्ता मोइना पाइरगा लेबेगी एनी टाइम तौनिंग मताम सन कंडीशन से हेक्ता तौबै मोंगम ददुम लेरे हंदा केसुनी लेबा के चीफ मिनिस्टर अमना मागी स्टेट की एनी मफम अमदे एनी डिस्ट्रिक्ट अमदा चटपा मतमदा यारोय काना मानगा थिंगिलक पसमाइना अकन मताम सन कंडीशन थमकपा इवन दे अपील टू दी सेंट्रल दा अकोइना कनो तौबा अपील तौबगी पोट का लाकपा अदुगा अमोक सेंटर की साइड तेगी सु थोइदोकपा अखोइगी वेफिटिंग एक्शन से इदौ लखतबा एनी टाइम मोइना तौनिंग मतमदा अफबो फतबा एक्शन होइगेरा वाबा हाइबो होइगेरा सुम तौबसे कमाइन थमिनिंग पाबुंग अहन बदुना सबला दो मथचरी एनी विंडो स्टॉप पुनो पुस आइगी मरो पैनलिस्ट अनि अमदि वर्ल्ड तबिरी पुनो से न कोकलंजरी जंगबिउ मणिपुर हाइबसे अखोइ सगै कुंथरा मंगागा पुन्ना हानदिगी अखोइ हराउ तैमना नुसी न खै मैम पुन्ना खै हिंगनरकमनि नसीदी अखोइ मेति नोंसाइ दु चेद लेहौरे अखोइ द मेति चीफ मिनिस्टर और अखोइ मेति मिनिस्टर वही लेते मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने कशुल तब तीन कांगी ग्रुप ऐसे तीन कांगी ग्रुप चीन कुकी जुगी जो ग्रुप मखोइसिना तौसलकपसि तौरकपसि सुम हेंजलकपा से मसे मिस्टर बिरेन की मई मतम के वान नते एलोन मसे ममांग दि चही कुंथ्रा निफु यांगै दिगे कांगदल लिन लोरगा मदु लिन नसे मी चीन गनी हाइना थममसु याई ममांग द पालंबा लेंगा के मकोक मयामना अदु मिंगुदे चिकपत नतन मांगुदे से चिकने हाइबसे ममांग द पालंबा लेंगा के मकोक मयाम मैक्सिमम से आयाम चही कुइन पालंबा से बाई परचु ब कांग्रेस पॉपुलर ओबिने कांग्रेस मतम कुइन पालमिय मखोइ मतम रसे यमन शोई ही मखोई शोई ही वदी मथंग लाकना हजी से शोई दम याउरी
soidaba kana su yaw bunatya but the will to do haiba wahi amalei surbala law haiba se Indian gi panel court ngasi Bharatiya Nyaya Sanhita Bharatiya Nyaya Nagarik Sanhita chingba khopra moino ondokpa onjen na tawri punama se nyaya nate anyay haiba do aran mathabaki law ase masigi Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act, Indian Penal Code, Mama Idlen, Punam Selo, and Nyai say, a chumba potopito on the mono on certain section, certain clause pay. Adu Masi Nyai say, with an Anai, not the Wagi laws acquit enforced the Masi Daito Pugutu say, Manipur government surely, Manipur Prajam surely, Manipur government surely have the Prajaka shown the day. Prajada could be took Piro, a quick thing again Makoiga. Other opposition party may am so lady. Manipur Praja is opposition parties on a lonely chalabania. Don't find fault only the present government. Ashing Matang Siga, Mr. Biren, as long as he continues, let him continue. Manang Andre Matanam Toki, Matamama Shalakani. Adunakoi the opposition parties and Manipur Praja may Punda Sunga Yadia. She shows Mam Yamang no Toto, Amakatang Mulishi, Makopina, Moi Makada Toktosi. Okay, listening, she so live as a quitaba, a ware. She TU Adigi Lady Bakoliba Makoi ITLA Mohi Lady Kolia Pumas Mohi the Amani Katali Mudi Mawa say Amana High with Amana Loini Illi. Aquadium no why. Adrian why government so why? Government so no pato. Government so you cannot remain silent. I can ye. Government of India ki Makada under the whip. Government of India chain a Kalaga, Asnari or Japur no Yare, the leader, Puvi no Ja, I told you again, Chatlaga Lak by PM to the Togunum. No part talk about that. Who is COTU? Who is ITLM? Nokoi Chin Cookie Joe, Nokoi 1951, the Lakapunama, Noko is a paragon, Noko is a deportation to them. Bharat Sarkar, Tau, Nokoini main, Nokoini Namit Shalata Holy Punama say Nokoini Bharat Sarkar. Nakoini ying the bat, Nakoni Namit Ushan, but Nokoina Shum, meaning Matasan Araga, Mogi Sidul tribe or Sidul caste and when a Kaidokpi, the Kotna Torma, Tauraga, Mako is a Quaidig Janjati, Pitsra, where Bar Kahijal Latanaka Nakoina Taudana, a question is Harga Kakrabo. Nakoina, Manipur, the Nakoina Kari, some bit Patra Kabuno Pama. Mahana, former MP or me, Hanaktamaka Dre. Manipuri Tamakta Mang the P and the Thai, Manipuri Pajano, Loishalu Kochelu Haidno. Wow, wonderful. He may be second Prime Minister of India. Ado Prime Minister, Home Minister, Kanawa Minister, Amatintina, Laga told no Lasaka the gate, no meaning at all. Akuyi Yamna Pajabu Bangali, Wahim Lane, Huran Matung the Kui Marin Bahib, the Chor Palale Buddhi Bare, Hibedo. Huran with the Noni Chelhum the Rega, no the Huram, the Chelhum, but then Noi Kapu, Kolo Tolaga, no Tumin, no Noiki, the Hanjalo, Kana, Kani, Army, Assam Rifle, Paramilitary Force, CAPF, Lady Punamase, but at Sarkar Gi Makui ordered Jaudan Karita with the Genya. Nashi also Assam Rifle inactive Oidiba. Nashi also the army who claims that we are acting lax army, who can confront with the Jammu and Kashmir, Ladakh, the China, Thanagani, Ate country Thanagani. क्या हो गया अभी आर्मी आपको क्या कहा गया आपको आर्मी क्या आदेश दिया गया आर्मी ऊपर से क्या हुक्म आए तो तब हम करेंगे काम हाई न लीबर अदिदा कोई खंग दे तौरी पुनमक असे कशुलितब COTU मौसम पानी इंदो चकदमने LMG नमोने तौरीबा एको ये लियांगमेई नागा काउंसिल a part of the UNC मकोई नगा तौरी हाइरीबा से चुम्मी Tawang Tui, Mase, Masing Sagi Kanga the Loriga, Naga community, Nakochitabam Tui. Nakochi Makai Matung, the Tanusanamil Pangtoi. Manipur does not belong to you, Mani Naga community. I have my due regard for you. You have a strong determination and a strong decision, you can take it. But you are too late. No tribal community among Mujai. Akoi the show, Akoi have a Manipur government, then don't you belong to Manipur government? Don't you belong to the Manipur Akoi Chehi Lishing and Puadiki, Nakoi Tanabo Yatrabo, Noko indigenous, we have a pretty the Loin Kangam. Nagaga Mete Day. Akoi Chinguki Joe 1951 Matung the Lak person, we don't treat them, they're terrorists. They be arrested, they be deported without any hindrance, without any hassle.
अपन बलितन मकोई हना तौगदबने असिपुन तौगदे पुन से मकोई द फ्री खर थाब से नागा कम्युनिटी विद ड्यू रेस्पेक्ट नकोई खर थेंगमन गरे नकोई माय मिट पांगबा because Manipur belongs to you. We never claim that this belongs to Manipuri, this belongs to Meitei. No, there's no such word. Manipur belongs to every section of people. Tribal community, nakhoi the P 371C and ADC. There's so many other clauses, so many facilities, so many power P. Execute tawi taudi to the how far it is. We do not know. Local MLAs, ministers will know. You should rise up and ask the Manipur government why you haven't implemented high them. But tawi with this chin cookie, Joe terrorist nam, LNG na, look in Harry Bishop. We fully endorse. Not that chin cookie Joe na mite me amhale, mite ni chin cookie Joe the moina mukamadi reply period. Highway wanate. We do not want anybody should to feel that should consider Manipur belongs to Kangpokpi Tamaktani, Ukrul Tamaktani, Shingjimei Tamaktani, 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗛𝗏 Tamaktani, Moirangai. No, there is no such word. Manipur ki every place, every nook and corner, hill khangde, valley khangde, plain khangde, everyone should have must have a right and has a right. Ashe koi jana chapmeni dam. She would you Hanjali se LNG. I salute you. You have given a befitting reply. It is a challenge to the authority. Biren Singh is he is a cookie. Biren Singh is a Joe. Biren Singh is a Chin. Biren Singh is a Meitei. Biren Singh is a Tangkhul. Biren Singh is a LNG. Biren Singh is a Kabui. Biren Singh is a Bengali. He is a Tamil. Punjabi, Manipur, every section puram ki mani mako. Adun mangodapan mapi means challenge. It's a challenge to authority. But government of India nakon satin se pe makhallaga. मुझसे नोई न करना थम्बगुम तोबा और तौरी बस how long भारत सरकार आप इस किस्म का हरकत आप करेंगे भारत सरकार हाई बेतन न्याय दीजिए अन्याय मत कीजिए अब ये भारतीय न्याय संहिता उठा दीजिए भारतीय अन्याय संहिता है बेतो चन्नबई यादव अन्याय दुदुदुनी नोई तौरी बस we are not happy भारत सरकार on you याम नुंगाई जाई पाबुंग अखोगी Kotu na handak thingjilai ba haiba tare Chief Minister gi visit sida Kangpokpi phawraga chatpa yara it's a direct challenge to the authority to the government of the state sida direct challenge ni masida sida koi central government sida kemta haidana befitting action am the lawdan laibasi makoina pabung no supan thambidi kalla kanda ngak tho kanda thamba hai tare adugi potum lairi tawning bada in action or in words Kotu na boiro any sigumba apex body ni have laid organization singna false propaganda boiro action boiro mam tarakuma tamda karimta lokat phom tokwe action se lokat na dum thami resulting to the fact that ngasi maksu haibatare kogi ngasagi lengmai naga council leg here se kuki gi area nen course section ba yaroi nung khara yungsilaga tawba yaroi haibna chingba thogla isi gi makha tabada koi kyam thogla kini haibasu haibangam de exactan action se lokat tragadi ai Shanta welcome ozada lakchege mo oza koi kamai ni yengba yai hari basi kumba kotu hari organization sina yamna terms and condition haibatare Chief Minister Manipur pumbagi Chief Minister sida any Manipur gi jagam na chat matam na district oraga chat pa yaroi mona chalhani ti jaga na chat pa yaroi madugi daita phafata na sana pujaga dabani kaina ka yamna kan basu mu wafang thang pasa han bagi na kamai tham bini uza kasukai de ngani ngang sano na kasukai de ngani ngang sano ai tamne maram di kai noi ganda lebak se ngase mase punamang se Bharat Sarkar gi India ki constitution manung da yauriba article khara je si sina loi thon ma dane asa ye akhoi gi Manipur government je kano gi nate paliba n biren singh gi leadership se si khatai wan nate every time akhoi je khitang tau kan tripartite tau je si sina naw saw gi ngasa ye angang da naw saw hai tare ne ko mana le ga tak en thasan ga da matam du da kai nang da na thin tau bi rabane mama na thin tau bi rabane tau ga another table lam da sum pham gi habit se si lei ram ne ko akhoi complain tau bum je apun belenga edi Manipur gi elected government legitimate oyen da bagi center gi step sing je ko si aduga constitution gi manung da article 371 si ga jina piri ba power sing jina ngasai akhoi Manipuri leiba lebak si ga Manipur leiba position ji ga chanari ba chana da bra ga na koi nei na bagi dakar si am chaun lai bo si ko samna da Kukis is British kind of Prokoda 1824, 1826 to Porakana to one from the mercenaries when a sinner, Tamamba Kangu Dunangasi, indigenous land Niga in a Higalaposi city, Ahoyam and Punaram Gotozanemo. I'm saying I have the go. I know them Nidi Athena, Ahoyi, Indian Constitution, Zina 34, 35, 36 listed tribes, Manunga, Kuki, Kukini, Hijaba, Group Kara,
adagi ngasai nagani haijaba group khara haiba group singina manipur manungda punna khudabina matamda apunba manipur gi wakhalon khanbangam dawa group tu akoi manipur da madubu chawthonba akoina moibu chawthonba nataga moigi dama akoina stand to ba je yam aranba arama khongthang oi dene ba kotu si keno se kotu si karan gam da ge da nigi manipur gi develop tawbagi thabak singda moina khurau thang puje kyamthi khurau thang ge da hojigi even mamangda akhoi Indian Railways tagi goods train ahan bala ko se masida khulaipur ga changre na press release tholai ne ba masi press release akhoi ne FIR to wi ba chalaga go zero FIR am tawe ba hoji go adu gi step am jalo hote sakarna chahi bare mamang August July August ne ba mamang August ta masi kano je railway han bala ke je ado gilja ba jong ai nu pazina man press statement am thole ba ko hai ba press statement je akhoi state government state ke home department step am to logote ba adu adi manipur gi chief minister gi mathak da wangang mangamak pa je masan tam ne se adi si ano na te hawan da akhoi na piba power ne moida akhoi government sina moida piba power ne ba sai gi oja sing na haibi do akhoi state government ji aina yam kanna to yam to into na hai je akhoi myam jina ko state government ji legitimate oen mam change ba anything thok ma tam da complaint to do is state ki cabinet si dane state ki decision je state ki cabinet ne lo dam ne hoi apart from the constitution da list over concurrent list at state list ga je hoi concurrent list ga yaw re adagi center ga state ga tana da ba ya da ba jaga yaw re ha ga di tongan bam ne ba lambi thing bai ju kano to ba the state ki cabinet ne logja ba wari the district ki reformation to bai ju tripartite to ene da chatha ba parliament da famin pham ba ju na ta ba kana gumba authority ju suna na ta ba kano mana mi mana samna da notice pu scenery ne na pi ba scenario ne na pi ri ba sambit patra sina mana ga chair to ga pham ga akoi gi cabinet minister mayam sina matai da pham ga na sa ye moi ani gi wa ga je tar ga mana wayel ngam ga do po na te se constitution na wayel ga dam ne as per the constitution na wayel ga do po ne mana wayel ngam na te aduna sa ye akoi di state ki constitution state ki body se akoi legitimate oi raktre ha ba je kotu sina hanjan utle hai tare hanjan repeatedly utle ba ade akoi gi honorable chief minister su ma gi su aine thamjani se mamang na kano da chatke tawre akhoi gi kadang man na chatke tawi ada home ministry na thingjale na chatpangam gi dabale re ado akhoi chief minister ju kai no ma chosanpur chatlege amta di hayudna ko chosanpur da amta sakena chosanpur gi relief camp gi mi me am do kamai tawre no yengchen ge na amtang di chape hai na governor chape ari ma kai yadri no lam ji ma ga thingna ne te Indian constitution gi manung da lairiba article mayam sina tawma tamda akhoi na BJP gi oiba core agenda da Prime Minister Narendra Modi na Amit Shah na toin hariba drug ki 1 gram drug po India manung da move to holwe na India gi home minister sina wangang da yawriba adai ngarang gi Prime Minister na kano da kai no mana wangang da yawba akoi gi kano se India gi territorial integrity da gi single inch fau kai ba ro pi ro na mana hai gi ba si mayam sigi makada ne ba moi ngangi mayam to gi makada ne sigi biren sing ne tawi ba tabok sing je war on drugs kai je BJP gi masagi agenda ne biren gi toan ba agenda na te ba mase ene biren support to bante aduga sigi territorial integrity and boundary kai je khoi border fencing FMR adagi leiba issue mayam den khoi is da leiba illegal immigrant gi issue wari bo ko si mayam sine ba khoi da lai je India na kano gi matung ina samna da akhoi gi kano se kari ba akhoi gi CAB gi kano da citizen amendment bill gi matung ina mapan da thina to biraba Hindu singbu man India da pusan bagi wakhalon di chapchana le adubu Manipur da leiriba India gi akhoi gi India na Manipur je merge to hon gi matam da leiba citizen sing ai ta ko sida illegal immigrant sing na changa ga othai ko matam da di India gi government jina Manipur gi elected government jibu legitimate government amo oina treat to kanda state government da nang leadership nang na solve to si je noi masen gi problem ni noi hana ngang no oina hai da bi every time tripartite talk ene to je kai manam gi no jinda sigi poche akhoi si legitimate oirakta gi kotu na ngasi akhoi da usilakta bane na lowe aduga ngasai gi kotu na hai ro poche akhoi gi chief minister jina lambi da chatpa Kangpokpi chappa yani yaroi ga je chief minister di miyam gi leader ne kotu si di yamna akhoi gi tawai da ai tare ko akhoi gi som da gi chatkiba gari driver bauda maitai gi driver tong madi lai ne gari mi ani hum phamale kana gari sina Kangpokpi lanthok ko matam da gari number Google changa check to kana kai maming je maitai gi maming da tholak ta di gari mai thadok pa thukai bagi case po yam leira bane bosik ko aduna si akhoi gi se Bharat Sarkar na masi Bharat Sarkar sina akhoi da ngasai gi maya moi gi agenda da ngasai gi 700 square mile hariba sigi manung sida maitai jing je thammaga suppress tawno ba
होनबगी पोचदा अखोई लेंगाक्सिना मधुदा अखोई सप्रेस ओरगा चटपा तारगदी मधु मणिपुर की ओइना अपुनबा मणिपुर की वाखलोनजे यामना अचौबा लाइबक थिबा अमा हाना अहानबगी स्टेप ओइनेबा अखोइना चीफ मिनिस्टर ना कनोदा करांग मानचक के तौबदा चलनगिदे अदगी चीफ मिनिस्टर ना कनोदा अखोई की गवर्नमेंट जिना कुकी की एमएलए तरासी अनिरक असेंबली दा इनवाइट तौरे असेंबली अनिरक फमग्रे मोय लाखिद्रे सुटी लौग्रे को सुटी लौरगा फमगा लेग्रे हौजिक हौजिक लेरिबा मिनिस्टर एमएलए तराज मिनिस्टर अनी यावरिबने मिनिस्टर अनी सिगी मोयगी लेरिबा डिपार्टमेंट दुगी फंडिंग की पोजीशन कई नोजे अखोई अदगी मोयगी चोचानपुर रोमदा लेरमगदबा डेवलपमेंट समनाइबदा इंडिजिनस ट्राइब्स सिंगी ओइबा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दे ताइजने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जी नेमसाकिब गेन मिनिस्टर ओइरी नेमसाकिब गेन जी मसा कुकीनी अदुना मागा अखोई स्टेट की लेरिबा एडमिनिस्ट्रेशन जिगा मोयनी पाउ फोंगनबे मोंजे ईमेल कतदा तौनबदी याब नतेबा प्रोजेक्ट सिंग जे चलगा मिनिस्टर अमगी वाखलोन अमा हाइतरे प्रजा की मिनिस्टर अपाम फोंदोकपगी दरकार अमा लाएबा चीफ मिनिस्टर की वहम खितंग तोंगान तमजेबा चीफ सेक्रेटरी दुना मयाइ रे फम कांदा मिनिस्टर अनी दुगा चीफ मिनिस्टर जिगा फाइनेंस पाइ से अनी द तौरमगदबा कोऑर्डिनेशन दुगी अवाबदो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मधु खंगदब जालाबा अदुना मधुगी पोतु येंगांदा स्टेट की गवर्नमेंट जे याम लेजिटिमेट ओइबा मियाम स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर तौद तोान थमगान सेंटर की लेंगाक्सिना स्टेट की गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनली ऑर्डर तौम चंगेबा अदु ऑर्डर तौरक्तबनिना चीफ मिनिस्टर से अखोइना nganingbuda ngang yabni mawon ambush tawre ngan ambush tawdo ngasi ngang ina कोर्ट फारे खोलेना कनो रिमांड लौथगरेदना को सिगुम्बा स्टेप सिंजे मणिपुर गवर्नमेंट दा तौरप अटैक सिंजे इंडिया गवर्नमेंट दा तौरप अटैक नेना लौबगी मथौ मताय हाइतारे सी आई हम राउंड ना इसमें ओके जा ओदा थैंक यू सो मच याम फजन थंबियो जाना सेंटर ना मणिपुर सिबु स्टेट सिबु कॉन्स्टिट्यूएंशनली ओनर तौबीबसिमा यामदमक तंगाई फदबा पोतो जान थंबी लोइना मसी तरोक्तबरी हाइबा तार हिरम गुदिमक्ति इरांग चरक मतमदा सप्रेस तरोगा थंबगी यामना चावगो ममी अमा ताबदा अकोइना मफम सिंगदा इरांग थोलकपम निंग चटके तौबदा एक्सेस तौहंदबा चलहंदबा थिंगबा अदगी अकोइ हुजि हुजि लैदिबा लेंगाक्सिगी मथक्ता आइडिया को मणिपुर के अगेंस्ट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबे एमएलए तराई मथक्ता केमबा तौबा ngamdaba असेंबली यौनिंद्रगा सु यावदबा केमता हाइबा ngamdaba तोगान तोगान डेवलपमेंट की अखोइगी वर्क्स म्यामा फंडिंग की करीनोमता क्लियर ओइदबा हाइतारे स्वाइगी मतांगसिमा अदुम सेंटरना आदगी सप्रेस तौगा तौबै मवोंगसिदा स्टेट सिना सु केमबा तौबा ngamjadaba स्वाइ मतांगदि स्टेट लेंगाक्सि लेजिटिमेट ओहंदबा हाइतारे याम फजबा ताम ओजाना पुखतखिबदा एनी हिरम खुदिमक्ता मासे लेजिटिमेट ओहंदबा पोर्टसिना तौनिंग हाइरिबा कोतुगुम ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिना हाइबा तारे सीरीज ऑफ अनवांटेड इवेंट्स मयाम मैम अदुम ममांग सु पंजगी इन एक्शन और इन वाच अदुम तौरगा लाखोय पोसिम लैरि अदुना हुजि हुजि कोइ निंगसिंग बयाय वाल कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल सी अखोई अनलॉफुल ऑर्गेनाइज होना लाउथोना अखोई स्टेट कैबिनेट हाइबद लाउथोपीदे सी पोर्सन लेरे है तारे अदुना एनी अखोई स्टेट लेंगाकना कनोमा अखोई लौखकदब एनी अखोई डिसीजन लौगदब है स्टेट कैबिनेट लौगदब सिसु मसिसु केमता मथौ तोहंदना थंबा है तारे दिस इज आल्सो नसागी बिग साइन ऑफ सप्रेस कनो तौबा सेंटर सप्रेस तौबा के अचौबा खुने खुदम हमने लौबा याय मसिसु थौइदब है तारे सिमो पोसे लैदे अदुनदी हुजि कोतुना हुजि लाइबा पोसि लौरेबा पोसि जागी तान लाक्सेगे यामना अखोई लीगल पोजीशन अमा लौरक पदमाइन तौबा है तारे ना हुसि तौबा यानी यारो इवन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट समाइगा थमक बसे मोइना हेक्टे एरिया डोमिनेट तौबा मोइना पूरा कंट्रोल मोइगी मखाद ऑक्युपाई तौरिसे मेक सेन उलकलब्रा मसमाइन लौबा यारब्रा पोसे लाई कमाइन थंबिनिगो जा मसे कोइ सुबला कनोनिदा सिगी टॉपिक से सुमाइली ना पुरा मनिको एखोइ से मणिपुर से ngसागी मागी अपाम मोम मदंग ngसागी असुम हाइसनि को कांगपोपी इज नॉट लैंड ऑफ कुकीज को मसी एलएनसी ना हाइरकपनि को कांगपोपी से कुकी गी लमने हाइजलकगुम्बा जुजामपुर से कुकी लमने हाइजलकगुम्बा को अदगी खोगी से मोरे को खोगी अदगी मोगिना तारिब जिरी को कुकी न खरा तारी ताई जगह जगह सिंग मोगी लमने गाना मोना कसगी पोसे गूगल सगा से फेंग तुरेंगा जुकसे यामना दम कोंगाव बखो मोन पौ तो बुत लेरबने जाम तंग बरक ते रिमाइंड तौ जाउगे मोइना थोलकपा वलोल से लपन बसे ट्रेस पास तो यारो हेना ट्रेस पास है वार्ड सिम सो कोई यामना इलीगल इनक्रोचिंग है बताया तो पगी प्रॉपर्टी रेसी के वार्ड सिम चांग से नहीं है बताया जम खाता भी अदुना सही कोई ना इसन सुसाई एरिया से कोई हाइजनिंग सी लोने समझला कांदा खोगी लेरिबा ngसाई खोगी संतना बुदि हैबी देखो संतना हैबी नी सेंटर खोगी यंग मियंग सी फ्रॉम लास्ट आई कोई इंडिया मणिपुर ना इंडिया हेक मर्ज तोगी मिकुप तगी ngasi फावो सही लिसांग सिना कोई इंडिया की ओबा फिवा नुंग लेरा मतुंग दा इंडियन गी ओबा लेबा मंग मनुंग दे कोई स्टेट सी यारो मतुंग दा ngasi फावो दा इंडिया ने कोई सी
फना थंबीरी बेटर फना खनबीरी बेटर गना ngसाई करम मोंग यिंग बिग हैबा सिमति मसिदी एखोई मियाम ना ngasi फाउद क्वेश्चन हंगा लापोट अमनी को एखोई निंखा आइदी निंग तम बाइदी नत्र खुदम ना साई खुदम ना खुद अपिन मो इदा पोरम दिदुम ओय लेरी बको देना दुबई कोई ना छाई छाई दा हिंग पोल गेम गी रिबो साई मागी पावरफुल लंबी ला काना दी एखोई छाई एरियाज दे खोगी पोल गेम गी विंग द लेरी पोल गेम पावर पाई बदुगुम बा खोगी मिनिस्टर एमएलए नत्र खोगी बोट काबी कंगु सिंग जे छाई एरियाज में थमो सिंगम संगी बको साई सेंटर में कोई ना कोई संदना साई बिदुनी को सेंटर में तो बिते हायर गसु एखोगी सिद काबी एमएलए सिंगिना गस से थेम संगी बसंद को गस हजु तक तकाय पदन लेबी एमएलए मैम जे रुलिंग जो पोजिशन होगरा एखोई बिटु एनर्जी तो नंबी बको तो ngam moi to foka na sia to foka kana na saka pa munum ti yengse adu election ai du es par constitution tu na election to bu ya to mo ko na ta mo somni to du ya roi adu to kana adu ki gastu ki tu ki na praja na du ma ja amo ri election to vote ka ja kana bu le ba pa ja da po na mane adu center ai ko da singri ba center ai ko da yengi ba le ba ka center ai ko da constitutionally yengi mi yengse ko ta kai pa na simon cha de ba jumne ko ta singna legally or constitution ko changi ba ko na ta ga di ko sa area si da center le na tawning tawning mo tor kan da sai ko chum ya phim le ji chum lo le ta ga di adu ko mayam na from since ngasi ba da cookie gumba lamin tuyen ba ko tu gumna ngasi nga ka da honorable chief minister mathak ta ngasi threat tor kan da ai ko praja me an pin na jini kan da wa ha ga da le phim je adu na mana sai mo na ga center da the prime minister da home minister da chief minister chalang no chalang bi no kai mo chara ta ga di maduna thone thoku mayam thoku ya ga na hai je ai ta ga di something sai da la ni kana ho no कई रंगी होई ना बिजो तो मैं सब पूरा ओरे बने संता अभी कोथो की बता मैं गवर्नमेंट ये लिगन एक्शन में लखत मणिपुर लगा किम थौता रे सेंटर ना यागे हो जाय तो किनो थिगो तो किनो अता के साइ एरियाज द मणिपुर लेंगाक ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर में थक तक एक्शन दुग मतुंग ना मोय थमै थ्रेट मतुंग ना एस पार्ट लीगली में द एफआईआर पान त मोय रे को अदु पालाका ना सेंटर के हाबरो येंग दो बने सेंटर ना मोय थक पान गनु वाय जु पालो वाय जु बदु हाक मतुंग ना मदु खै दिसिलो दो बने adu kotu gi jing ngai buang sangai ba memang da dom mayam nungse mo tu ko ligen position ko pun change no ko gi ichen shubla ko adu without action to the koi hoi matam budi chang na moi tarum ri adu ga su tasing na tha tara le pha ge sahi le pha ge ani le pha ge ngara ngang ke buang sangai matung na moi ma thate FIR pa le jo FIR pa le mo thik pa hore ha su action am di ko ko thon bi ko ko yeng ge ba adugi matungina kari consequence lajik honorable chief minister gi ai convoy do no ka pakhi do ngasi adum case fa kal le khol le pha hore na ja ni permani ko same thing sumaina ngara ngai bo wang sang du ngai bo ta do dugi matungina chucham bugi anogi Kangpokpi SP na mai concern osiduna mo thada koi ligan pushno ko ekano FIR pa na hore ha ma ta dum thomo ko yenge ba ta ge ba no jen subla ko adugi torom basu ya adu bu mado ngasi le ba issue matang da di ngasi ngasi LNC na ngasi ngai bo wang sang ngasi kudomoina Kangpokpi gi head area khuding mukta khunda minari ba to community me angi lam jingji bauda mugi lamni ma pan thopu yar gan threat bugumba mugi lamni hedra kan ha threat bugumba moina hai boundary area sa do boundary area mo election lagan da moina tawing to sum tor busidi mase khoi ta chen lu le tra ko chen lai ko aduna masi issues ne maram mo kan da government chap chap masi miyeng teng hong do ta ga di thon dum thodu mayam thok ju yari ko amma na chum invite ta film la ka ne ko aduna leire issues ma tang de ko yam sang na ko do hai daga ju ko santi purakpa Shanti Purakpagi about speech did no gangi ko no hai ne ko ngarang mo da ngasi pangthui ba sagi mogi ganagi kogi LNC pangthui ba sagi mogi ba chogo festival lo pangthui ba project si Shanti Purakpagi do mori pur macha mayam gi apun ba le hori mayam ni nai koi Shanti Purakpada asi chogo dai ta lo ye ngam sum yauri ko de chuma ga na mu ko tu na ta thong da je pen da mai hong chawi dum khabar ha pai ko de ta ga di Shanti Purakpase ko hen pa me ko Shanti Puraksi hai na ko sum lawba sum ka na cookie gi drug chaba number 4 kapa number 4 yun ba popi thaba kangu singina dum civilian hat ba den am gari chalam sum yada ba am threat wa minister gi threat wa minister threat wa civilian am threat wa ko ngasi ba mai tai ka highway ko na highway ni mai tai gari dang phawa sum matam da gari number sector ka mai tai gi ba mai thau film la ni na ko cha phone po era ba ne ko ta sai ya ji da akhoi peace launi amna chum hat kai ni sum peace launi amna sum hat kai ni aldi crime creator oji kana na hajime ko khangom chang eb ko ala hadi phung khang pori khang po chaksi ba ko koina action ko ta bi sum peace sum launi tar ga di aldi ko sagi mogi lei ba pare ne peace pora ji yare ga ka da kukina popi thar ju ya lo iligre me am le bi ha lo ko forest area ju mogi lam ko ba kon lage har ta du ya du bra sa pa clear rom chang ko area ji ko center na to bi mo mo ta thok si de ko hen khange ta ga di lenga sa pu bi ri ba sagi council minister sing ogara MLA sing ogara le yo bro ai ko gi le ba pham pai bi ba miyam gi right pai na
थबक तौनी मियाम मुत सिनगा लम थुंगा कई थवाई कंगन चखरिबा दुगुंबा एमएलए मंत्री मैम जे मोगी अपुन मगी थौना अमतंग लौर काना मसे चप चाना लीगली को सेंटर की ओबा लेंगाक तै कोई अमतंग मसे कोई सुमाइन तगु तारगदी से अखोई मणिपुर की लेफिम को मौत आदेना अदु चैलेंज दम चंगी है क्वेश्चन सुमला को अनु सी पोसक सी कोई हन नानो लाइसेंस सुसा एरिया जो काजनी जे लोशन लगपदा अखोई न चाइबे अब सेंटर की लेगा कोई चाहिए को ngang में आउदी हाई निमगी तौरी डिपार्टमेंट पॉलिसी मोय तौरी तिनियो मैम कोई हाई बामते हाई नि लोशन लगपदा कनान कनगदे हेता गदि इसा की लम कन मतन पाइ नै रोय अदु इसा की लम कन बाबे से लाइसे अखोई हजि मियाम की दायित्व लो लेबा एमएलए मिनिस्टर मैम जिन थमो सिगम चंगे मोय थमो सेंगना अमतंग सेंटर का को लीगली पॉलिटिकली को constitutionally मुंगम चंगे को मुंगम चंगे ना sai मुंगम बाबदी बदु मरम चार हाइदारे को अदुगी पोटो तौरकान दा तंगाय फदना कोई दम sai मणिपुर से इंडिया की मनुंग दा दु नॉर्थ की मनुंग दा अपि को स्टेट मो जइरो मणिपुर से सुशोद सेंटर में इकाई खुन नंबर रेस्पॉन्स तौरकनी खाली अदुना ngang में आबा यूनियन होम मिनिस्टर ना मसाना sai हाइदुनी मसाना इंडिया की मनुंग दा ड्रग की ओबा कनोसी ग्राम फाउदा इंडिया की लेमाई ताहालोना प्रोमिस तौनी को कुकी ने लेबे एरिया जो थारिबा पोपी पामी सी ड्रग अत्रबरा ड्रग लौदबरा मुसी को अदु माना ड्रग लौद तारगदी कई वाउन ड्रग तो पोपी से असे मरु फुंग मथ मांगन चंगी है ना से कदो लखोली नो को मणिपुर लेयांग तो वसक्सी अमित शाह ना पावे पोतु की मनुंग अमन तबरा देन अमन गसाई इनिगिन इमे में हाइलो पोजिशन मणिपुरी दांग फोन मगी अचोबो नो ओरे है ना खलकांदा बॉर्डर फेंसिंग खागनी एफएमआर थिंगनी लमन हाइल दुगी मरम दो मसी ओइदबरा अदुगो मयाम दो हायर लेरे कांदा कोई सुनो कदना हाई फोटो कुकीज नि सम तौ इनहेला कान थमफि मो मावान दुदी मसी टू मच अदुना लोशन लपो द मसी कनो जे दाइता से लेबा आमा अदगी इसागी तोगान गवर्नेंस वाले जरी बनिना ngang magang जो हाइनिंग भाई का जुबानु थबक से कनान तौर जागदी लेबा अक्सिदी दा मथौ तौरी बदुगुंबा खोगी नो मेकर ले एमएलए मंत्री मैम जे सिगी दायित्व चंगी है को मोइना मथौना फना ममा लेबा की जाति की फ्रोक खलकांदा अंगतंग थौना फना लेमिना कांदा सुगम लांजे लाइन लक्ष्मण ngani दुबो सेंटर ना तौरोय तौजरनी मोइदी थौना तौगें तौरनी मोइदी को तौगें तौरनी मोइ सि फोटो लेरबनिना मदु अंगतंग थेनमिन चंगी थेनमिन बजे लेरिबा मसागी एमएलए मंत्री मैम जी तौन तौबीरो प्रजा मैम तुम इमेज लगे खान फोटो को ओनो तेरे ना मोय ना ओजन का प्रजा जुन ताइना कान फोटो से ओजन तो साने मो चप सिदी कोई पामक्तरे अन कोटु गुमने तोय थबक सिदी अखोई एज सुन एज पॉसिबल हायेंगमक एफआईआर चलगा ना मो थक्ता कई खरा लाफुक यु सरकार नको लाफु मतुक न मोन हलक रिटर्न मोगी तरक मो मतुक मतुक ना सेंटर के दको खोई यमिनजी अदु मो एक्शन तो हम चंग हम जाइन थमजगी ओके ओजा अखोई सेंटर की लेंगाक्सना आदगी हाइबा तारे दिल्ली दगी मीटिंग इचंग चंग दबा अदुम तौहल थमै मोंग के दुम उरबंदना मसिदा सुम कोई लेरगद्रा सेट लेंगाक्सना तकनबा म याम कन्ना चंगी इसागी लम इसागी यूनिवर्सिटी इसाना कंजगदोंदन आफ्टर ऑल मसिगी थौनासे में यामना गट्स लेना तौबसि में दरकार हाइबा पोचिमा अखोगी थंबिदि नत्रगे तुम येंग लेतारगदि हाइबा तारे तुम इन एवरी डायरेक्शन दगी अखोगी सेंटर सिना तुम सप्रेस तबे मोंगदा मे बी मोगी सम बेस्टेड इंटरेस्ट हाइबा तारे तुम मई चाखलगा थंबा तारगदि मसिदा अखोइना यामना तकनबा यादे हाइबा की पोतुमा अखोगी यामना मतिंग लेना तौबा दुगी तंगाई फतबा दुबक्ति दुम लेरे याम नुगाइजै आई पाबुंग दम लाक्चिगे पाबुंग अखोगी कोतुना थमकिबा मोगी स्टेटमेंट हाइबा तारे सीएम से कांगपोपी लालगा चंगबा यारो हाइबा सिमक्ति तुम मरम यामना चादबा मनी हाइबा सिमा तुम हाना थमजगे स्टेट सिगी मनुंग चीफ मिनिस्टर अमने एनीवेयर एनी प्लेस अमदा चथोकसन तौबा इजिली एक्सेस तौबा यारो हाइबा सिमे तसेंग मरम चादबनि सिमाय थमजगे अदना अखोगी टेरिटरी से कंप्लीटली ओइना मोइना ऑक्युपाई से तौरकांदा डोमिनेट तौरबरा हाइबा पोसिम लाए मरम दिसिदा मोइना चाउना पनबा वार्ड से अखोगी ट्रेस पास तौबा यारो हाइबा वार्ड से पल्ले हाइबा तारे बाबू अन स्वाइ से मोइना यामना अखोगी कंप्लीटली अखोई अंडर कंट्रोल द एरियाज अखोइना पुराना डोमिनेट तौरे हाइबगी पोतो इंगितो चपचाना ताबरा यामना हाइबा तारे मोइना लीगल पोजीशन अमा यामना कन्ना लौखलाबरा स्वाइ सिदा सिसिगी मोइगी कनोसी अखोइना कमाइन दिको तौबे बाबू कमाइन थंबिनी सुरबला मसे अखोइनि शोई बने इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री और पनीना वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री वेरी हाइदन वी क्लेम अदर डेमोक्रेसी से भाई फत्ता बनते नॉट लाइक यूनाइटेड स्टेट्स और लाइक अदर कोई डेवलप कंट्रीज तो मने नत्ती अकोई द फ्रीडम हाइव से टू मच अकोई सो कॉल्ड द डाउन पीपल का हाइजल लदन का शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और कोई जनजाति और अदु अदा पगाई हाइजन पुन मुसिगा मोई के तमक्त क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अदमोई तमक्त इंडियन पेनल कोड तोंगान नमुक थम्मी एनी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और करीब क्राइम अम तरम तारबदी मार्क्स इमीडिएटली मकुट पुनब यादबा
makse tongan gi mong da tongan ba mong da mapu treatment tau ba khop hai ma se gumba makan hai ru kari guna de moi se soto hoba group ni o soto hoba group to no mai na ka pa mi cham chatre ko mi lising mi chani yang gai chum hato to bi se ma se bharat sarkar na koi gi that same so called sovereignness and your consideration haidura masi tawri puni mase koi laingak no pa thokpi ro hajiti Manipur lengak akhoi shon na tobuni we don't blame to the present government alone mamang digi ngasai gi koi gi Myanmar digi lakpa group mayam sing koi gi unauthorized people 1951 ge matung digi lakpa illegal immigrants pun moksene migi policy program de kaino haide makoi gi jo country ama same gi ai min na sanction ai u pangi ahum lag ai Bangladesh da lermi Chittagong da lermi Kaptai da lermi Chandraguna da lermi Dhaka Gidhan Mandi da lermi hotel Purubi do akhoi leibhamni 3-star hotel am leibne de akhoi Indian gi staff pun do loi lei koli even ai Chattogram da ai ubu phangi Chittagong da mohni tahuri ba adigi moina hill tracks area da tahuri ja ahum madirak ai chatpada ubu de gi duty chatpa ubu phangi makoi se leibham leita da mafam punamak sigaloi chaithoga policy program tarupase Samna chahi nipu yangi mamangdi masigi policy programs allal denga ge 1960s 86 ki doi digi mamangdi haurak mogi jo country amal leiba haibasi Rajiv Gandhi ke moi ga janabo khonabo porak pada santi ma program khon togi aduma shoi makti togi aduga ngasai wahi jo country madi akhoi demand togani haida mudi matam suma haigi orally Mr Lal Denga ma se koi UG gi koi digi achoba group ni akhoi na ching da liba mi sing da phaida chamjabani da khotbani da moi da khar kai se akhoi ngaksan se hai akhoi gi kari haini mamang da phagi tawna hainei da mi de amana ngaur sa amadu phu da mai macha da phu da phubi nang ka duna khanaru no ai mayam mamang da phai hai san ai cha tu da ching da se phu da phuba atei da phur ma se tor ai mi mamang da phai se utpa mi mamang da phai se utpade gi revenue department kana na tor mi Manipur gi ya mami tein purami lam pitho makana pitho mi mete huran mamaya mukoi minister oiramba adi gi koi gi reset settlement office le puna mok se loine jiri da loin ta hol loin pungwa pai loin ta hori bane Manipur se loine tang logi gi Imphal city manung da loine piri puna kana piri mi revenue minister mi tai atani loine pesa char non unauthorized non tor mani isai khong isana loin to bani aduna amabo so akoi se wangang da mahiba jumi akoi se sos onakoi lakpani but we will not speak like that nakoi akoi da thau tai roi gi tai roi we will speak with the truths akoi hai gani chin cookie john nakoi akoi strongly condemn tawdi whatsoever result happened to us we are not worried about that noin tawdi da lali aduna akoi na mukoi su khara chammi na lona popi de pitop ka punya te ja pare de moi tum ja tum taus na mami demu shal mama de chi kun thra ne bu jangai mama num tong sum tong lak pe ithak ta ka khal lage akoi kok ta pham ga amam ga phaidar puni tawri se choeli bese akoi ni sohen mani kanana 371C tarumi nakoi ne sohen man natra Manipur ki cabinet colleagues nakoi mem na line khallu badige ameti reaching ni la yu jate COTU dang sing ngangi noala kana khan tribal unity punamo ST karam mitin talab moilum chap abdum managini adu jo phatte do adu mai phatte tawri be punamo sing challenge to the authority Manipur government Bharat Sarkar who is Bharat Sarkar nasagi state na ngakadame there has a certain limitation right of private defense the 100 tagi 100 IPC 106 pause piri right of private defense piri punama se a mere man a simple citizen he has a right back to retaliate the Bharat Sarkar Manipur Sarkar the akoi challenge tawreba siga Manipur government akoi tumina libham thokprane moi yarakhi gani karam matam na yarakhi gi doriye Minister ani MLA tara mokoi tara sini machin kuki jogi dreaded criminal digi henba policy program Manipur thugari punamak Manipur loin mai chusali punamak government of India da chalga tawri punamak chamakoi mi tarani they be arrested speaker what is your role we do not know the speaker amagi makhada legislative assembly amagi makhada I believe this 10 legislative assembly member magoi mi ani ministers jado what is their role chehi amaga makai nakoi ni free una thare government of India nakoi as if no law is applied to them
नो भाई तुम खाओ पियो ऐश करो लाख मंगा लाख तरह नोई लुथो था खुदिंगी नोई तौलिंग मत तौलिंग मणिपुर थुगाई पुनी तो लेरू आई काय दरे लेरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से मैं बिल्डिंग से दे थुगाई भी गनु चीन कुकी जो खरम जगे हाइब अखोई मेम ताके तो रीदरा I don't know what is the government policy, how long you are going to give a free rope to these people. These are the betrayer. Manipur Thugainu Honorable, these people are the co-conspirator. They are the main architect. Mukui Emily Urwat the Muit the Loam the later run. Government agencies no money lacked the Koto. Why you are not coming? Why you were late? Why you shouldn't so explanation hanging? Ta Chihi Mama Kaimon is mine to Manipur Mahan but say Manipur government can only get. This is another question. Number 2. Bharat Sarkar ki makada ako ise leibanati Bharat Sarkar ka koi pun na koi hingmi na bani. There is no such act, such law that the Bharat Sarkar has to control. No emergency makun impose tarupatan jata. We have no say to say or president rule impose tarupatan jata. But you are a popular government. You are heading it. You are headed. Whole people regard you. Nangin naran karishulite Mr. Biren, Honorable Chief Minister. Akun hangchari. Nangin naran kishulite. You are doing well. We know. Opposition hiding high but there is a certain limit for India government, central government tie up. I met many ministers, many chief ministers in the Northeast Council meeting or elsewhere. They uwapangi 15, 16, 20 years. You have to be vocal now, Chief Minister of Manipur. You have to bring it your points on behalf of the 35 community. Government of India, let the Prime Minister come, Home Minister come, or not. You are the international figure. We agree, Honorable Prime Minister. We agree, we salute you. Manipur के बारे अब कुछ नहीं अब. आप हमारे गार्जियन नहीं हो. आप हमारे माँ बाप नहीं हो. मिस्टर अमित शाह जी अब भी सुनिए. अब हमारे लिए कुछ भी नहीं है आप. आपका संतान को खून बहा रहे हैं. कौन करवा रहे हैं चीन कुकी जो? कौन है पर्दे के पीछे? उनको बंदूकधारियों को बंदूक जो पकड़ने दे रहे हैं, उनको जो नहीं पकड़ रहे हैं, उनको फिर जो मनमानी जो करवाने देते हैं कनानत होली बसे भारत सरकार. गिव रिप्लाई टू द मणिपुर पीपल. मधुर कोई भी सुमन चीफ मिनिस्टर अमो सुमन थ्रेटन तौरगा नंग जिरी द लाख पजारोय नंग चुराचानपुर द सॉरी कोई ये कंपोपुरी चट पजारोय एलएनजी ने तौरे से गुड बट इट्स टू लेट. It's too late. LNG, I request you. Nakoy in Manipur have say it doesn't belong to you or not. It belongs to you first. You all Naga community. This is your state. You should come for. You should have come forward earlier. This is challenge name. Manipur की chief minister challenge the women's Naga the challenge the whole community kunthra mari the challenge name. How can you tolerate? Okay, Pablo. How can you tolerate? Manamaduna. Bharat Sarkar, enough is enough. Nakhone torbo policy program ko yamun khangi. Your mindset is not clear. आपके विचार, आपका ये संहिता न्याय संहिता बिल्कुल नहीं. ये अन्याय संहिता है. तो भी कनो मेंग चंगु enough is enough. Manipur government, Manipur level legislature पुना मो खुद लोना हंग चके Manipur लेगा का मानरगा कड़ी तो कुछ आगे है से तो भी. हाई बेसम तंग आई थंग ऐतम Okay, Pablo yam nungai jay. Central government na any kind of action da haiba tare khogi kuki narco terrorist sing khina chatharakpa thabak thorom sing sida akogi yamna free thabai mawong haiba tare tawning da tawba ngangning bada nga ba yabe mawong sidum leiram dana any step am paikhalak matam na moina tawning ba tarak matam da su aki akhang leitena tarak pa haiba tare sarkar se makogi makutta paira bai tap ta palaba dongna law and order se makutta paisila kan da hekta chatharak mawong sidum tarak pa haiba tare pasida akoina chapchana action sida lahor intervene tawga taraga di makha da su matung tarak pa da su sidagi hena pena da ba haiba tare akogi authority sigi against the state government sigi against the अखोगी मणिपुर प्रजा मियाम के अगेंस्ट है तारे पामदो मयाम तौर है हाइनिंगाई लेते देयर इज नो गारंटी एट ऑल ओजा शांतदा लाचे ओजा अखोगी इलीगल इंटर तौरप है तारे ट्रेस पासिंग तौब है वार्ड से चावना सिजनरे बसी तौरबसी फाउबा हौजी करी लौखट याई अदुगा अखोगी आइन के हाइगद्रा तौफम थोप लौखटफम थोप तौबदी उद्री लीगल गोब केम फो ngasi phobwa lokhat pa kemta tawdan lei haiba tare soi matang de kamai thambini go do matai da kitang thamgi je bo BJP gi spokesperson na kai hairi ke ba thamningi je ko BJP je popular keno ne government ne ba
BJP से हुजी की पॉपुलर गवर्नमेंट है where are their spokesperson काय काय चक्रगे वो मोई spokesperson में हम दो अरे मोई की spokesperson दुना response तो कदम ने मोई की chief minister मोई की leader की मथकता organization कैसे न तो कर्म गाना form तो की वो organization नो जो खंग दबा और कि ngसाई की mercenaries में आमा 1980s ता अखोई की मणिपुर से उखरुल डिस्ट्रिक्ट सैदान जगे है ना चिठी रखपगी डॉक्यूमेंट फोंग फोंग न लेरिबा 1800 AD दा ब्रिटिश ना पोरखिबने नागा हिल सिदा ना साथी रवा नागा सिंग सिगा मोइगा लांथेंगनबगी द कनो गाथो ब्रिटिश दा अटैक तौरगा लुटपाट तौरक्तनबा खांगाथोंनबा पोरखिबा अदुगी मतुंगदा मु मिजोगैना तखाइरकपदगी अखोई मणिपुर हिल्स ता चंगकपा अदुगुंबा कनो सिंगदुना अखोई लमनी गाइनि क्लेम तौरकसिदा पालिबा लेंगाक्सिगी पॉलिटिकल पार्टी याम चावना हुजिक मैंडेट पंगिबा बीजेपी की स्पोक्सपर्सन सिंग बीजेपी की लीडर सिंग दा कोतुना ngang नोई चीफ मिनिस्टर की मथक ngang नोई करी खुमनी हाइबदो अखोइना सिगी मीडिया सिगी को सिगी थ्रू दा एज अ CSO मगी रिप्रेजेंटेटिव ओइना अबे अखोइ इथौसिदि कैम नते पब्लिक ता अखोइदि गवर्नमेंट दा प्रेशर तोबसे अखोइ इथौनेबा अखोइना गवर्नमेंट की दमक समना हाइबदा अखोइ चीफ मिनिस्टर दा नोइना दुंगांग याब्रायना चंगा फुनरुदौ नतेबा सीधी पॉलिटिकली मोइना मूव तौजरकदमने कोतुना चीफ मिनिस्टर की मथकता सिंगांगजे अखोइ कंडेम तौई नत्रगा अखोइ की कनोना मोइगी स्पोक्सपर्सन सिंग नत्रगा लीगल अफेयर्स की मोइगी सेक्रेटरी सिंग मोइ मैम काय लेगेबा अदुगा सीगी तसु नतना अमु येंगो मतमदा अतोप पॉलिटिकल पार्टी मैम याम तोइना हाइजरिसिने को वोट काबा अमसुंग कादबा पॉलिटिकली दी एफिलिएट तौबा लेबाकी नमक्ति याम तौबदी मानबा वायम गांगबो पॉलिटिकल पार्टी याम लेयेबा बोट इशुका कादबा मसान दी पॉलिटिकल पार्टी ने रियाइजबा मसे आइना सिदाबै नतेको आइना हाइजरिजा मदि पॉलिटिक्स हाइजिदिको आई वोट कागेरा नत्रगा कारोइगेरा चप चाबा थौदांगदो लौमिनगदमने स्टेट की चीफ मिनिस्टर अमगी मथकता इलीगल ओइबा वाही ट्रेसपासिंग हाइजे हुराम बाइमनिने आइगी प्रॉपर्टी समन गारगा तंबा प्रॉपर्टी की मनुंगदा आई खंगदना नोइना हुरालगा तुमिना चंगमे हाइबने ट्रेसपास तौबा हाइबसे अदुदादि मदु हाइकबदुदा अखोइगी मणिपुर लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी मैमसिना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मोई मैम लोनमक तुमिन लेगी तारदी मधु मोई नहांगई तौरीब मैम दो पावर स्ट्रगल ने लौ ताबने मोई गांगीदो लेबांग नुसिबै गांग नते मरमनि मसिदी चीफ मिनिस्टर दो सपोज शिवसेना ने सीएम ओइरमेन खलो माइ मतक गांगदा बीजेपी तुमिन लै यागद्रा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की चौकरी दने गांगईसे अदगी एमपीपी तुमिन लै यागद्रा अदगी एनपीपी तुमिन लै यागद्रा माइ मागी लेवल दा तौगदबा पॉलिटिकल स्टेप खर लेयेबा सिगी स्टेप सिंग सुद्रेबा अदे इवन अखोइ सिदी लोकल क्लब सिंग अखोइ CSO की वात नतना को अखोइ दे मुगा सगी गवर्नमेंट दा प्रेशर तौनबा ना लेबनिना अखोइना चीफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर सी हाइबदे अखोइ कंडेम तौई गायना अखोइना प्रेस नोट का तोक्सल लोरदि मजे पैसा चार माले अदु माले ना मुंगांगना बहौरानेबा अखोइ की सोइरी से अखोइ की CSO सिंगजिना सगी पब्लिक प्रेशर तौ मतमदा पॉलिटिकल पार्टीज मोई मरक्ता लेब डिविजन अदगी पॉलिटिकल पावर की स्ट्रगल दो इफोंग फोंग उबंग में हाय तारेको सम हायबदा होजे यो मसे एना अमुक पालिबे लेंगाक्सी उ थागत पे वानते अखोय एनजन हाइसिनी पॉलिटिकल लेवल दा तोक चथगदमने कांग्रेस की सु मागी ओइबा मोई की पार्टी मनुंग दा कुकी मसा मयम यावरी मोई मेंबर्स सिंग चुचानपुर दा मोई ऑफिस लै अदगी शिवसेना की सु माई खना मयम लेंगनी मोई लेवल दा पॉलिटिकल तोक मचा मचा चथर कांदा मोई की प्रजा की अपामदो कइनो आइगी मेंबर सिंग की अपामदो कइनो कोतुन ngasi सुमाई ngang ngamai se kamai ngamai no gaido study तौरगा ना चीफ मिनिस्टर सिना पार्टी लेवल दा मिफम पु कौबा मतमदा लाओ अखोई आई कैबिनेट हॉल दा एवरी पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मैम लाओ फमिनसे अदुगा मणिपुर इशू से कमाइना सोल्व तौसगे दो चान तानाजे हाय मतमदा चीफ मिनिस्टर नंगना अदु तौद्रे नंगना अदा तौद्रे हम अखोई की साइट की प्रपोजल सी लेरीना थागलपगी पोट अमा ग मथौ तारी बसिदैदा अदु नत्रदि कोतुगुम्बो ऑर्गनाइजेशन जे मपान कंखलक्तामनेबा हजि मेतै CSO अखोई UCM न वा मंगा होगने CM की मथक तको याम फजदब वाय म हायुगेबा अखोई UCM ऑफिस लंपेन न लेबको अदो सी इरांग जे लोइद्रिबो लंपेन द यू कनो जे चीफ मिनिस्टर जे अखोइना बेन तौरे ता हाइजनगेबा हयेंग नोंगालगने फोन जनी लाकने बसे अदुगा फाबसु लाकपे आइ तान जाने अदु फाबसु लाकपे अदुगा आइ युम द तुमसु फंगोय वाइबोको आई युम द तुमसु फंगोय अदुगा आइगी बिजनेस त सोकनी मैम सोकने बसे पॉलिटिकली असैसिनेट मैम तौरकने अदुबो कोतुन ngang मतमददी कदोगी अखोई सरकार सिना मागी तोन तोन मा मेकानिज्म मैम सिनरगा सेंटर की लेबा पावर सिंग सिनरकान द करी तौंगमदे सिदिला यदना चीफ मिनिस्टर चपरी तोखरोने था हुम ममांगदा अखोई की MSRTC की बस खरा मीजु यावदबा मणिपुर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस खराना कांगपोक से लालगा अखोई माओ चटके तौवेबा दिमापुर बाउरा माओ चटके तौवेबा सिगी मतम सिदा
कनोना कोतुगा ITLF कना थचलगा मणिपुर स्टेट रोड थाए न चलन गिदेबा अदादि से सेंट्रल गवर्नमेंट ना अखोई मोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंडा जे सपोर्ट तौब नत्रो अदुगा ngasai पैनलिस्ट याम अनि ना हाइबी दुमाइना ngasai की अखोई की स्टेट की लेरिबा MLA मैम सिनसु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंडा से मोइना कमाइना थेंगनदोइ नो हाइबदो खंगदना तुमिना लेसलगा चीफ मिनिस्टर अमा लेरिबा फम्मिबा लीडर ओइबा नुपा जे स्क्रैप तौना सिजनबनेबा मोइना याम सेंगना हायदि सिनेबा अरे माना अखोई दि ले लोइदा के दोगे अखोई मथंग दसु अदुम भोट लेपगा अखोई लीडर दो फत्तबदगी अखोई समाइन तौदना तौबंगा मौदबने हायगा चीफ मिनिस्टर जिना हाइ तबदैनि माना लोइ सोइगिबनेना मौना ताइसलगा अखोई दि लांथोके हाइबगी हिलान गे हाइबगी पोतुनेबा अदुदि प्रजाना केदोंगैदि यारोयबा मरमदि कइनो हाइगांदा मसी निंजंग बिउको अखोई ममांगदा मसीगी कनोसिना एन बिरेन सिंगी आहान मतमदा अखोई छात्र नारोन सिंगना प्रोटेस्ट खर तौबो मतमदा सीएम की बंगलो ममांगदा थोंग खोंग काउरुम लेबा निंजंगी को यamba थोंग खोंग काउरुम लेबा अदु नोंगानबदा चीफ मिनिस्टर बंगलो जे दारोइ बिदा बेरिकेट तोक्सलगा तरा मयाम तिंजलगा ना याम किजबा मोंग चीफ मिनिस्टर जे लेगियो चीफ मिनिस्टर बंगलो जे माइन थमगियो सिक्योरिटी जे हेवीली टाइट तौरको मधु मतमनुदा अखोई मयाम कन हाइनेबा कइनो चीफ मिनिस्टर सुमाइ ले यारो केम किरजानो गा हाइनेबा अदो अदुगी मतमनुदा पुलिसना खर थीनसु फुबु चाइबा तौगी अदा सीएम न सेंगोरेबा मसी मणिपुर की बिरेन की थोंग द काउब नतेको मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की थोंग द काउबने मियाम की चीफ मिनिस्टर ने से आई बिरेन की वातोखरो चीफ मिनिस्टर मई थोंग न सुमाइ काउदी यारोय हाई गिबनेबा हाई को निजंगी को मधुगी पोतो निजंगा कांदा कोतु न ngasi ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे ट्रेस पास तौवे हाबो वाई जे सिजनरेबा अदो अखोई की पालिबा लेंगाक अखोई की पालिबा लेंगाक सिगी बीजेपी की मापांगन कल्लबा सेंटर द लेरिबा खितंग पिट लाउन तौबैसु सबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट की यंजनबिरिबा मणिपुर की इंचार्ज ओइबा मिजना हंजन हंजन लागा लाइसे सिना अखोई करी स्टेप लोकलके दो सरकार से मतिंग लेने तौरिब्रा बीजेपी से मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट legitimate government जिबो ऑनर तौरिब्रा न तौदब्रा हाइबदो मधु येंग तामने अदुमाइन थमजगे ओके जा याम नुंगाइजे जा अखोइगी हंगबिरिबसी याम फजबा कनो हाइबा तारे अखोइगी where did all the spokesperson and legal expert of BJP go BJP की spokesperson legal expert हुजी अखोइगी लेंगाक पाइरिबने सिगुम सिम लाक मतमदा करी एक्शन लौकट पे आइ करी फिटिंग एक्शन लौकट पे कमाई थिंग होबो या हेबसे मोइ देगी नो व्हाट्स अमा फावबो लाक्तरी मकोइ जे कदाइ चक्रम हेबसे चोबो हंग अमा हंग हेबे तारे अदुना तौफम थोकपदा तौदना मयाम सुमाइना थंबा हेबे तारे सिना कोतु गुम ऑर्गेनाइजेशन जी हेना मापांग कंखलंगना बगी दमकता पामदा थोक मयाम हिना तौरकनबा स्टेटमेंट मयाम थोलकना बगी मसाक अमा चाउना मा सिता पोसिम लेरे आई अरोय बगी राउंड गोइना पाबुंगो जा अनि गेदा कोइ टेंटा का थंबिउ हाइना कोइगी अरोय बगी क्लोजिंग रिमार्क्स आई रिक्वेस्ट तौजिगे जागेताजन लाक्सिगे जबजिकी अखोइगी कांगपोक्पी से हाइबा तारे कांगपोक्पी से हाइदोखरा कांदा ओनली कांगपोक्पी से अमरोम धारगदे अखोइ यामना अमु इथिकल ओइबा हाइबा तारा सोमना पुसिला कांदा इथिकल ओइबा लाइन रोम से लौरा कान से खाइदोक्यु मानबा अमा अखोइगी कांगपोक्पी इज फॉर कुकी गाइना खनबगी वखलोन दैरिसि मसी यादे हाइबगी इट्स नॉट फॉर कुकी हाइबगी अखोइगी कइनोना ल्याङमाई नगा काउंसिल ना UCM नगा थमकबै पोटम लाइसे इथिकल लाइन अमदा पुसिलकपगी टेक्निकल लाइन अमदा पुसिलकप पोनम खक लाकपगी ममी अमसु तादब नते हाबे तारे कमाइन थम्बिदिङ ओजा स्वाइद मसी कनो ने कोइगी सुबला ममांग को हाइनाबा लेग्रेबको कांगपोक्पी सी ngang hang issue natabada tamri mamang issue khadasu taminari boi community group macha macha singda marui na sai khoi se LNC ko haitare ko nagagi chinau sing ba magi community khara haitare ko as a threat tor kan mapan thokpa yaro ba haisu na tragana no na masjid lebi yaro ba haisu na sometimes kai mu khada mo na khara threat to wir kan da ai cookies jing na mai lebi Kangpokpi area khara haitare ko sai area da khunda mini group macha macha sing threat tor kan da kian khang bani khang dira to na yam sathi mo threat tor kan da mo je cookie gi lamni habi ya na mo haitare ko तौगी बो थोक थोक बदम लेखरे मांग दको मसी कांगपोक्पी द नतिएबा चुचामबु सु मंगाई अदि मोरे द सु मंगाई एग्जांपल मोरे द इकुइ कुइ द ना मोरे गी लेबा मोगी कुकी गी सीएसओ लीडर खरे ना कनोगी तमिल कनोगी तेरोंपन गी डीसी दा मेंबर न पिसन वरी लेरा बने को मोरे हाइबे एरिया से दा मैते है फ्रूट से कनागम मैते है कम्युनिटी अमत लेबि यारोय एक्सेप्ट सिविलियन दगे थोकना पुलिस कमांड बो लेबि यारोय ना मै मेंबर न पिसन लेने को अदु ये मेंबर न पिबं ngam पाइजे साइड इथनिक क्लिजिंग तो कनानो हाबि मोक्सन लाक्रो
chumna kangbu mana mu nuksina na ba yaran na ba hona ngamang sida moina tawrisina magi moina lai ba jaga jaga khare jagi mi ni pula pula tanthok na ba kamunti ko ma muktum ko mena kuki ga naga to ki ba issue da naga mayam ko gi tena police mundu lai ba chara ki mayam lai gre juja mu lai gre mayam ko so tanthok ra matum na mo ga ti ba tongan ba ngasagi district am sidi da magi ba mi moina le horkan da ngasagi puning pusun laganda mo mi singa malaganda mo itunga ma dream sa pa ipung khang pot ne ko sina Kangpokpi le issue ji ai khoi ngasi ngang na te yam sanga ba dum ko mamang headline ho ko ngasi ba thoi controversy je nagari chinaw singa kuki gi marka dum controversy thok dum samdai ni ur ba tani ko ana si sai area ko samle laga khoi jeni isna haujuk le ba kuki gi lamen tuan magi thok thong to sing je ai khoi chuja pu gi le bi ba praja sing chu hanjun na hona ma tamda praja ko gi maru na takthore ko committee gi ipa jashina ma amje hanjun na hona ma ko ka dog binaga ga plan ko ya pam jangi more gi le bi ba ipa jashina ma am na ma am je ai ko putna phamin na matung mo je thu na hanjun ma ya na lambi ko chinam jangi ko adu to sai area si pull up lai na hona ka anda sa gi mogi kuki jing na pa ko ji phang na lambi na phang na ho na hona bi mong da sinma mo man ba sidi chan Surbala ba si akoi sang de kai 상대로 그 보고 이거 해보시면 먼저 탐적에 그리고 Kangpokpi 에리아다 섬섬의 Kangpokpi 에리아다 아직 뭐나 자기 꼬투르서 타입 동사지디 too much 거 아두나 뭐 사 에리아시다 하우리니 카나마 하우리니 좀거 카나마 하우리니 군다미너 이방 자기 거기 거기 LNC umba 거기 나가기 지가 부모 삼사에 따르고 나가도 거기 베스트로 내가도 지나고 삼삼에 암제 시 쿠키스나 야라가네 뭐 욕선바 야자가는 뭐 인토 그나마 람비마 아도 뭐 policy 뭐 떠오르가 레이 아두나 아이코 군다미네 프롬 잡자 코딩 뭐 아이코 분리 유나이트 거나 아분 뭐기 방가나 뭐기 무뚱네 그 레민나 간다 하이 요축문 라면 주는 매 암제 마니푸기 레마이더기 뭐징제 나 드럭가 바도와 넘버 4가 바도와 포피 타바 거 무슨제 일리게이 턱도 거 무슨제 마니푸기 레마이더기 뭐제 H1 logi matungna deport togibra phangdokibra tanthokibra ma changya bje aiko fruit macha macha koding ma hojikti punjamni na ba punna thilami na ba du Manipur je kamninom changya ba thamjagi okay sayam ngai je ai aro begi pabung lak chege pabung phuji akoi chief minister se chat pa yaroi chang ba yaroi na thingram dana chief minister phawu thinga bandana kanano chang bangam gadu si kanano chang ba yaga tu haibo hangsim lai matang asida koi center na chap chana action se lokhat laga intervene ta hoda ba taragadi makoi di taliba makoi gi demand si phangri phawu kanam te access to ba yaroi kanam te sangsok changchen to ba yaroi haiba poch re stand te toraga dum lai ki ba taragadi haibo hangsim chulai duga silak ba taragadi even na koi gi hujik su thingdana khotana any time when tawning ma tama tawri ba national highway sing na suni tongan tongan na koi gi poche pusilai ba pot li ba sing community em te chang ma ya da na mapan dai pusilai pot silai da koi mi haiba tare se depend tor ga lebe pot am se laini sai matang ki da mogi demand se phangri pa khoi di sigum po se dum chathana na laigine hai tara ga di question se dum yamna dum khalura kane haina khanje kamai thambini pa bo Surbala jam chomayani thamoi se soi thamoi se chai kappi thamoi se akoi su kari no haidana kadai dun khore leiri ba se kari no tungda kari thoga dege Manipur haiba lenga Manipur haiba leipak Manipur de leiba praja mayam sans kadai di chakani ka akoi asok ton rabarne Mitei nong sign haibam. Hai Manipur community 34 community punong tei hanga chage. We have to jointly fight. Especially Naga community ay kutlon ko hanga chage. Mase akoi na lan manati makoi ni tawbani refugee na laza koi Manipur se pura capture tawge hai dana tawribo se masati community sing mase khandabam thoi 1951 की मतुंग दा लाखपा सिंग मकोई से थून मसे मसी डिपोर्टेशन तो भी तोंग ते एनआरसी होय मतंग सी ए सु लकी नि तो मसी थून पैकेट तब जाते तो मणिपुर गवर्नमेंट सु याम शोनबा याम कंसीडरेट ओइबा उसिलक्तब से मणिपुर के लेंगा अखोई नुवाइते नि नखोई द दुखथी नंगांग ब खोटप से अखोई नुवाइते अखोई थमोई द ता थिल्ली ने अखोई भारत सरकार से सुगम मणिपुर लेंगा कोई प्रजा कोई की तारबदी मणिपुर है से मणिपुर की हिस्ट्री मणिपुर पुआरी से पूरा मुत्खरगनी मकोइन रॉन्ग नैरेटिव फेक नैरेटिव हाइजन न तौदना पृथ्वी से मथम का ओन अते अते कंट्रीज द तौब पुनमग से असिब मणिपुर लेंगा खनबीदरब्रो मणिपुर लेंगा every challenges comes before you now you have to face it Manipur government Chome ay marup panelists na haibire puram I appreciate makoi gi mina chin ko ki jogi mena toning ta to na Manipur sa thugai na to busiga Manipur government silent adongi compulsion adongi ngang bujata ba to bujata ba Bharat Sarkar degi who is Bharat Sarkar Manipur lenga kai hang chage who is Bharat Sarkar
my party chief minister ni. I don't know Mr. Biren so closely. My memchil chakam thau sunateo. Why should I go? He requested me to do some good things for the neighboring state. I did it. That the let the Honorable Chief Minister Biren Singh, you ask anybody. I did it. I could go and bring the Chief Minister of the Nagaland, bring here as per his desire. I went again, we had accompanied him to Nagaland. Manipur the Manipur Chief Minister and have the Chief Minister Nipan, the Kaya Pajan Nagaland, Okna Kotna Togi. Adumani Jetamapami, a Queen Hungalichi Chief Minister Queen of Palu, Panyon Hibernate. Adum the Ikai Pirpus, a Quasi Kangmangam Nashi Nupa Tupi Vitai, Karim central government is against you, whatever. Because of their action, because of their inaction, because of their ill-willing, ill-feeling. Toning matatawa ko pa jaba sa kaya am kuna kui khang de ge. Ako inu pa talk pa dai Manipur government request au jage government of India. I am not talking anything. Makoi te akoi bu masi loishan base mi lising amarum ka halal ga lore ako mada dhup barti tha bagi sarata koi gi poyeng jeng ba lakpa don lakadori bin not now. Manipur lenga gyan tabyo. Government Manipur na tawi do se. Amine jengbitre Assam Rifle paramilitary su jengbitre CAPF su jengbitre adu dia koi gi leriba meti punamak or sagai punamak leri se nongmei loine pi batai. You must distribute arms ammunition to defend ourselves. We have no faith on the government of India. We have no faith on the security agencies of the government of India because of your inaction, because of your Mia Bibi Raji to kya karega kaji. Hai na to budumaina. Adu ko yaroi majuma tobiyo. Adu government na masih ko ye order pi betanjate any order pi betanjada. Hajikte Bharat Sarkar approval matam puno lobi gano. Right of private defense ain hijack 96 section in the penal code 106 the P was any citizen I shigadore haibatar no min kapakadore thana tingidore haidi I thanta pai bakang any other mangu the hana janjan but that comes within the ambit within the purview of the right of private defense a citizen amada adu deep haji Manipur government you are being assaulted you are being insulted you are being humiliated Bharat Sarkar ka mari lenaba but that comes later on. Adunam tawri ba chin ko ki jo na CU to you ngaran tagi lakpa miyo sing usita na babu parada moy phamge tawbani ne. Mr. Biren sab tabi honorable chief minister adum bu lokho ga moy phamge tawbani ne. Adu praja khoi men phaman ngadur mo koi bu. Who are these people? They be arrested. They be deported, they be punished. Hai bese me thamjige. Adigi aman appeal ta ga tawjigi hiya. Naga community punamak Manipur da leriba community punamak at this crucial juncture akoi punna koi charo maro mamang di che lising kaya digi puari di akoi homine rakpani. You are not new to it. This state belongs to you. You shed blood for the Manipur state to protect the Manipur country, erstwhile. Meeting along nate you all. Chin ko ki jo dingan nan ta lakta ngai di makoi pun musa ko thengna si moi wata sunate anybody who challenge the Manipur gi state the challenge torpa asi akoi loin face to minasi naga community ate community torobasu whole community lon chaminasi let us face it and no koi loin khangi bani kanala lali chumi haibase let us bring it to the justice by deporting this 1951 matungda lakpa puna magsta the scheduled tribe ki certificate ka Mr. 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗛𝗦𝗧 52 ka loina chin ko ki jo lakpa puna all over world de lakpa da Manipur di ST pigene base naga community chino puna mag na koi shaduk to 99% se loina lo hega makoi na loina chathok na loina tawli puna mase na koi bu gyanta mina suni hai request thamjige okay pabung irrespective of different communities living in the state puna laiminari ba koi puna ma ki tongan ma punjin raga ama to begi punjit begi tamna mak tangai phadabadu maduda akoi gi pabung ne faces bibi thank you so much pabung aro begi closing remark te santha lak chege ja koi adan bangang su adan ba tawrasu kemta haidre akoi se control tawna ba koi gi strategic oi ba karimta laktri ba se masik kari gi no se kamaino jar oi begen thambiyo akoi gi oina di yam simple ni da abdi kaino hai gan no jik se government of India is some cooking something manung da kaino ma an thongi ai da re ko
कन्ना थोंगेबा हजिकसे जायगी मर मरकता तोंगान तोंगानबा इंटेलेक्चुअल जिंगना हाइबसे चुम्बा मानबा मतंग याम यावरे कनागुम खरना अखोयगी नवंबर डिसेंबर बाउदा पॉपी की हार्वेस्ट लोइनी अदु मतुंगदा लान जिंगदरकनी का हाइबसे हजिक फैक्चुअल वेरपको देन अदुदगी ngसाइगी टेरिटोरियल काउंसिल अनि अहुम पी की दोरे का हाइबसे मानबा चुम्बा मानबा यावरपको हजिक लेइबा कंडीशन जिदा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबा वाहिजा ngसाइगी 700 स्क्वायर माइल जे कोई मैतै सिंगजिदा हैना हनबगी पोट अम लाकमा अदसिदा याम नुवाइत्रिदि कैनो हाइकांदा 1947 दा अखोइना भारत ता अखोई 1947 इंडिया निंग तम मतुंगदा अखोइना अखोइगी मर्जर से तौबा मतमदा अखोइना यानगिबा पॉइंट मरी मंगा दो अदुगी मतुंगदा यानगिबा पॉइंट मरी मंगा दु काउथोगा अखोइना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंगदा इलेक्शन तौरुदगी को अखोइना इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी मैम जे चंगुबदगी अखोई वाखन जे पूरा कयानी स्टेट की वाखलोन से पूरा काउदना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हेन नुंगाइगिदना अखोई हाना लेरंबा एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अखोई निंगथौगी मखादा लेरंबा कॉन्स्टिट्यूशन दो अदुगी पोतो अखोई इंडिया दा मर्ज तौगिबा नतेबो से एने सेना एम की हुजिक पिस्टोक चथरिसिदी समना हाइबदा आई याम तेंतकना हाइजगे को चथरिबिसिदी समना हाइबदा मोइगा सोवरेनिटी अमसुंग एने सेना एम की तोवानबा मागी आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन अदगी लेरि मैम दो इवन फ्लैग फाउ दा एडॉप्ट तौबियो ना मुइने मोइना अखोई इजना मो कमाइ तौगेदा चलगा सोय तौथो लायबा अखोई इंडिया दा मर्ज तौरे अदुगा पॉइंट मरी मंगा अखोई डिफेंस अदु अदा फॉरेन अफेयर्स नतबा अतैदुदी इंडिया ना तौरोय अखोइना तौनी गायना हाइरो लायबा अदुबो सडनली आफ्टर दैट अखोइना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दा चंगसलकाना वोट तौरुरेबा वोट तौरकान तौरुबदैदी अखोइसे इंडिया की बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी अदु पार्टी राहुल गांधी दा गावरे अमित शाह दा गावरे नरेंद्र मोदी दा गावरे सरदार पटेल दा गावरे कोई को अखोइगी ओइबा मणिपुर की कोर एजेंडा आइडिया ऑफ मणिपुर काउथोखरेबा अदुना साइगी अदु काउथोखिबनिना कैदा लागे गांदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिना अखोइदा पीरिबा कनो मणिपुर की स्टेट सिदा कॉन्करेंट लिस्ट अमदी ngसाइगी कनो जे सेंटर में पीरिबा स्टेट की लिस्ट यावरिबा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मैम जे सिगी मैम जे अखोइ स्टेट लेबा 34 ट्राइब्स इना मरकता मिसयूज तब मी यावरिबा जिदा फजना मिसयूज तब यावरेबा अदुना 371 सी मिसयूज तवी मी खरना तवी मी खरना तौदे अफबा आइडिया ऑफ मणिपुर की वाखन खंजबा ग्रुप तुना सुनो तौदरे अदु आइडिया ऑफ मणिपुर खंदबा पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक डोमिनेंस पांबा ग्रुप सिना हंजन हंजन तौरकांदा मपानदगी मितो पुसलक पोचलक मैम तौरेबा सिगी पोची अखोइना political arena da akhoi di CS oni na akhoi di pressure to bodu khatani ngam mise ko hoi heng wai akhoi na rajniti yaura ga di madugi agenda do akhoi chap chana thengna ni ai tare ko hojik pau gi di manipur le ba every political parties na masi gi poche khangmin ga center ga chap chana thengna mi na bam change ba akhoi na kang ga di akhoi gi constitution do india na adopt to bi na te akhoi na india constitution adopt to ni na madugi manung da yawa article sing do manipur gi context ta chana ba amasung chana da ba se hojik ti nai na ba gi matam do madu yaure adu na tragadi kotu gumbo na sanamna nganga ga akhoi na state ki government jina elected government adagi ministry of home ga le jina karim tongam da ba se masi yam lai bak thi bane na ai smain tamje okay za yam ngai je hojikti akoi yam phajaba question jo pano se akoi ki point jo jana pukhat pi beze ko indian constitution yar beze in case of our state manipur sta sana ribra sana dabra hai posi me yengba gi mathau gutare e haba tare tho iba uriba mayam sina haiba tare hojikti state sida koi state sarkar su legitimate en thabak tobang ngamakta suppress tawraga tum leiba adagi di akoi gi unlawful oiba different apex body ni labor organization mayam chen toning ma tawrakpa adu athing ba sing access tobang ngam da hai tare su me pose mayam am lei ana swai gi matang gi da koi gi political party apunma political party ki involvement se mayam dakar oi aduga koi yam kan taksin ba ma dakar oi haba tare center na akoi de ga dum suppress tawraga leiba center ge dum yakai yenga leiba gi mong si de akoi dum continue dum tawraga lei kini kyam kun lei ne do khang da form am le do na akoi gi site so akoi gi akoi gi kano si yum se kanna bai damak haba tare yam ne strong ob stand do loina na apunma gi involvement dum yam tin dakar oi with this note am nungai je akoi ngasi gi dialogue si matang asiloi jare se do si saruk ya bi do na phung phan bai damak tai kai khumna jil ba panelist ahum pabung sonamani uza Santa Nahakpam Getajen am ka sona notice min to TV ge me kai dege hanan thakat ngasi go ne de khoi gi dialogue ki program si matang asiloi jare hayeng khu sung soi dana pungpham simak tra lam da mase thoiba tongan ba thodo wathok sing gi matang da khana nei na bi tanja du notice window TV ki dialogue ki forum na puduna lakchi game yam sung soi dana meeting tabiyu puno pamuka hana khurum jari निंगोल चाकौबा अमदी दिवाली कुमैदा रिलीफ कैंप ते लेरिबा इचेलेनाव सिंगना साबा पोलम सिंग लेबियु मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना नौना ब्रांडेड तौरबा सुमना खक्तगी लुपा लिसिंग अमदगिना लिसिंग अमका चमरी फावबदा ममल ओइबा कॉम्बो गिफ्ट पैक फंगबिगनी मसिदा निमित खुदिंग सिजनरिबा धूप थाउमई फी सुननबा कोन फेंगनबा हक्सांग लोइनबा सापोन फिनाल फजरबा बैग अमदा यावरी
Amaromda State Handloom Expo October 23 November 3 fauba Iboy amasumang lila sanglen da pangthokjaragani. Manipur Handloom and Handicraft Development Corporation Pauna Bazar na sinba mela asida numit khudingi sizinaba polam singi mathakta kauna liwa ihongi polam sing yauna Manipur gi relief camp te lebe chile naw sing na saba polam kaya ama uchagani mela asibu yengba lakpiyo amadi miyamna relief camp te lebe chile naw sing na sem sajariba polam sing asi leibiduna pungning thogat piyu thona hapiyu haina paujenjari पैसा यामना लेजतबा मीसिंगी हाइदि लाइरब सिंगी दमक्तदि यामना खुदोंसाय कोन ट्यूशन फी पी हादना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोयब कोत केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर अमना माइ पाकनब होनरप मतमदा हाइथोय सिंथोयरबा पैरामेडिक्स अमदि हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौब थौदांग ले JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT OTT RIT diabetes management clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy gi diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari ICOJ paramedical की OTT department दा second semester exam था जरी ये वो hostel visit की खुदों चाबा हम